Idi Mubarak umurebi witu wa TV Sto Murungi twakutangira eshaha ne yamakuru agacencwire abasiramu katuhamye ngu emikoro ya idemu asibamo yabatambura kurungi kana no kujaguza kwa agendaje amakuru ahabwe kireki orukuzaga kusyaho ndi Elias Ritugusa na Nabudi Fatuma bitu tutakaga kukizeho mbwijire deka tubase koreka ebitwe byija bigebembire rero nabwanyuma netuje kusyaho amakuru mbwijire Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending this. Omugacenswire kireki abasiramu mu cyanga cya Kigezi ne bashaba government okureka kubeta bazahambuki Sheikh Abubakar Chiyimba yashaba abasiramu kushemererwa bakagira ekikomo muri Bushenyi abazire ne bashaba kuba bo bujunanizibwa aha bana babo butosha Emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending this. Nutongera okutanjera omakuru gitu agacencwire kandi rizoba nebiro mukaga byokwezi kwa mukaga 2025 amakuru mbwijwire abasiramu mu cyanga cya Kigezi bashaba government na nabe byo kwerinda okurekeraho okubeta bazahambuki byagambwa omukusara iderizoba aha muzigitogwa Masjid Jamia Kirizime omurikabari municipality Sheikh Kabu Rure orukwebembera obusiramu omucyange cya Kabare yayorekangu tikirungi okureba abasiramu nkabazahambuki hamwe no kutera izina ribi edini y'obusiramu Allah. Islam is not terrorism and terrorism is not Islam. We don't have any verse or any hadith in the holy scripts that teaches about terrorism. Islam is a peaceful religion. Ogu nagirango mu nshomesa ey'obusiramu tarumu ekiri kubikiriza okuzoma bikorwa by'obuzahambuki Bira okusheshishaga amazabantu obusiramu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuzibira okusheshishaga amazabantu nangwa no kunyaga ebintu byabo. To the extent that even if we are in a war, Islam tells us not to kill the women, not to kill the children, not to kill the disabled, not to kill the animals. And actually, it even teaches us to provide water. I've got a degree in Sharia law. Kadishomera Saudia. Eibara jauniyo base ya terrorism. Emyaka yimaze ndujire Saudia. Tinka yombaga no muntu ninga nkorea ataka yone ya terrorism. Which means obusiramu kubushoma tikushoma terrorism. Echakabi ti aliho verse mu Quran. Linga ekigambo cya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninga ekigambo cyamwe kiragira ngo omusiramu yaboga notari musiramu amutulisizeho bomu amwite neni case cyariho knowledge y'obusiramu arashomeza kora bomu ariko gambira ha mukoro nubwo gumwe Catherine Ndamera omnyishengerokazi ahabwa Kabare district yashabangu bubo bujunanizibwa obwa buri muntu okurwanisa obushomankuzi omwihanga twakundi ihanga ryaitu corruption yoneraho tureke kushitama tukablaminga government tukebwa ngo ninye government niwe government reka twena to advocating for change. Terrorism ti busiramu obusiramu terrorism. Islam is peace obusingi. Peace is Islam. But ukumuramanya ngo eshaho yemondi tekabura mu emonde mwe junzire cyakabura omusiramu omwe ubaleta mu Muhammad ninga Kasim ninga Abdallah oraze kubasa kubari kurutira mu terrorism ogashanga yagire ki yakora so yakole kintu cyona kiri terroristic in nature
tumujajinge nk'omuntu tutamujajinga nk'eddiini. Allahu Akbar. Omugandi Sheikh Abdul Salam Mbogo kurugo muri Uganda muziri mu Supreme Council yashaba abazaire okureka kucena abaana babo. Sheikh Mbogo yabigamba omukusara Idi Aduha ahari Kyenjojo Main Mosque omu district eya Kyenjojo. Abasiramu mukolimira abaana n'okolimira omwana wo mu bintu ebitaliimu bw'okolimira omwana gw'ozaala ne bazzukulu bo n'abazzukulu b'abazzukulu naye ate nga tomanyi ngenda kuboogereramu abakolimira abaana ku sukaali. Sheikh Mbogo najangwa enkolagana nungi na n'abaana nekibahwera okukola kurungi. Abaana mbayunge relationship nomanya ekibaweesa ebifi ebitaano nga waguza kukkira waka oba kiremu ne bakuwa ebifi ate ebisinga ebinene ekibaweesa ebifi ebingi kuddizaayo omwana kulekerawo ku baana abakufukiridde amazzi n'atasanga sowaani njereere. So nikimanyisa muntu kusadaka kubona omutima gw'okusadaka kubona omutima gw'okuhonga omukoro guno nigwihama abantu kuba bakodo nigwihama abantu kulya bonka niko basobole kulya n'abantu abandi. Sheikh Jamada Musa chairman wa Kyenjojo Main Mosque yasima abebembezi abarukushajika obusiramu. Ngere nisima na abeheireyo abesimbire abatumanyirire nti naitwe abasiramu tulina obwetagwa rundi baina haki yaitu omubwebembezi bwabo. Amakuru aga gashakwa Job n'amanya Apuri na Beyingana Daniel. Enkuyanja y'abasiramu kuruga omunshonda za Bushenyi bayirundanira amuziti gwa Busajja balaba okusaala n'okujaguza ekiro kya Eid. Allahu Akbar. Okusara kwayebemberwa district kadhi wa Bushenyi Sheikh Abubakar Chimba kandi yashaba abasiramu obutashemererwa munonga bakarenzya ahizoberi. Allahu Akbar. Mushemererwe omushemererwa halali ekyebitirizibwa mutakaza mu disco mutakaza kutera betingi mutakaza kuzomba amala y'okukizinga mushemererwe nungi. Distribute the meat in 3 categories or 3 ways. 1 lil ahalika ekakukora ekyekyo nkabintu kukira kureba nakwata sente asadakira abandi kandi abeyi batsigara nibarura. Don't do that. Abasiramu basima Allah ahabwo kubarinda akabasya hizoberi. Bongere kuguma turya abantu bamwe kuko batushomesa aha mu kutuba umuntu kundana kandi tugume turya umuntu umwe kuko abantu batanu babuza banka nekoreta banka nekora kurungi banka ngere nekora kurungi kandi wagikozesa you is better than other banks abo kuba Islamic bank what they do you kugira ngo terukora magoba. Omugande district kadhi wibanda Sheikh Yusuf Kalule yajumerera karuru ko kubaganisa mu abantu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ogu yabayebembera okusara kwizoba aha kitebe ky'obusiramu ekyarugarama. Kitugiti twena kigita abakristayo kigita abanyakatolika abo kuba kikomoka hari ishinkuru wabikiriza Abraham ko tukwikiriza Abraham niwe ishinkuru waki niwe yabere naza kuhonga umwana hati obuntu bwo bukomoko kandi akumuhongera umwanya oguri kwera hati abaramajya bagire kuramaga aho bari nawe cyo omucyogo mbiri y'Islam tukutwara ko kintu kikuru kandi buri mwaka tutekwa kushara. Kalule omukusara okuyayihanangiriza abasiramu n'abatari basiramu okwetaba ombururu bw'obusingi. Kurunda obururu obw'ekintu kikuru obutarimu kujumangana obutarimu kureburana abokuba on record nijuka nokimanya gye ibanda teine record nungi mu politics abokuba hariho aho twabere tujya mu politics azamu n'abantu kurugwaho amagara gabo. Mukuru w'entebe ya Katana habwa district yibanda Habat Mayanja nawe yashabira umwanya ugo. Ngenda kubagambira mu kutwikirizine n'abanyadini na government twazombyo bwegese twabitebekanisa amashomero gito agabegara kumanya ngo ubona abashome bona bagwe
hata amashomero gakahinduka nubona abashomi bona bashiki gasha kwa Abraham Muganzi na Timothy Mushabe. Munonga abanyamakuru bitu twagumizamo na namakuru okwetorora ihanga abiciriza umudini y'Islamu erizuba bajaguza ekiro cha Idi eyokushari itungo umurimba City aha muzitogwa Abubakar okusara kwakorerwa ahishomere rya Global Secondary School kandi kwayebemberwa omuhwezo wa kadho wambara Sheikh Sekaja Abdul Kadri kandi okwegesa kwakorwa Sheikh Adam Abasi owashaba abasilamu okongera amani omukurwana sobgoro Okusara masigid ya Baka Jamia aho murimbo rwambara kwayitabamo n'abanyabutegetsi batare bamwe na bamwe. Bane munansonyi okogera kino naye omuntu nga mugagga ng'akoze nnyo Allah n'amuwa essente ejja n'ayebeera nyangu. Lunaku luno lunaku lwa masanyu, lunaku lwa kulya, lunaku lwa kwambala, lunaku lwa kusheyaringa. Akabuzi tokeerire wekka akateeke emiteeko esatu insha Allahu taala okuratira emigenzo yekireki ekya Eid yokushara itungo nagira ngo n'ekikuru. Abantu bayimamu bali kuninga ente ziriwa, ente zakire, ente zitu zirayi mwatuleetiire ente abalina obusobozi musale tuve mu kusabiriza. Omuntu yenna alina obusobozi obusala ente, obusala embuzi, obusala endiga oba eŋŋamiya ku lunaku luno olwaleero kigugagatako falyadba. Abombeka abasa kurundana miliyoni 5 no barabe nibenda miliyoni eziri kurenga muri 25 okumalira ekyombeko ekirazi mu mujisiti nagandi maduka aho kushubura ngumwe gukongera antasya y'Ubusilamu omugand ekiri cyabushishira izoba omunyishenjero abwambara City North Dr. Robert Rukari yasebura abebembezi bemiziti kuruga omurimbara City North constituency kusima mukama ruhanga ogwe owatubasa kwijaha owatuhereza amani na n'obushobozi kwijaha aha kwetwa ko murungi weitu Honorable the Rights Rukari koreka cyakunzira abasilamu omukubanza kata kabire kwesimba akahereza pikipiki 5 yazoba imamu irane chenda mbihe mujireti wabiha yakwata pikipiki 5 mbisele wa road speaker daiti baramanzani akabata kabire kutunga na kintu cyona ba imamu ne munzurira ogo tukatu ine mizigiti 11 nishaba tanchi cyunzumba district card abantu abantu kagana bashatu basi ya Global netwara abantu nkashanga mbatware Kampala ebiro bibiri akwantire yo group sezini murebe ibintu bye mukono ahabwo kuba skilling bagirango enkora birungi ebizumurwa amshijogu nanye okongera abya shehoria binje byatukorire yokushara itungo yajaguzwa erizoba ne kumara ebiro bishatu omurmogo gukushara itungo gurukoro abwa TV West ndisenyomo Gideon aho murimbara bari munonga senyomo Gideon tugumiza munamakuru abasilamu bayihananjizubwa uko redini yabo nko muringo ogokora emigisha ya ara ebyona byagambirwa aha muzigiti ogwanya mitanga aho murembo rwambara aha kusara Idi kwa yebembera Sheikh Ahmed Salim enzara ya Nyamtanga kandi omwejo wa Madina omuri Saudi Arabia. Allahu liman hamida. Allahu akbar.
musonyiwagane hadhihi dunya enensi bwetu wefaanagana omwarabu omunyagamba nti addunya 3 ayamin enensi ine ennaku 3 emyaka gyonna gyowangadde naye enensi samariya ye ine ennaku 3 yagamba al amsi olunaku lw'eggulo enshinahu walan yaud twalubaddeko terugenda kudda olunaku olusooka n'agamba wal yawm n'olwaleero temululiiko lan yadum terugenda kubeera forever lugenda kuziba n'agamba wal ghad n'olunaku lw'enkya la nadiri aina sanakun teri amanyi gy'agenda kubeera. Honogu yayegesa byafaayo by'omutaano ebya Nabi Ibrahim olukomokaho Eid ey'erizooba. Ensonga esooka al usratu saliha family okubeera nga nnungi. Ibrahim alayhi salatu wassalam yalina family nga nnungi. Tabanyi wa Ismaili nga muwulize mukyala we nga mugonvu yalina family nga nnungi nnyo wali osobola okusaala omwana agamba tatasalako eyo. Damu mwenna tubebaza era tubayozaiza okutuuka ku lunaku no lwa Eid alhamdulillahi rabbil alamin. Mu kifo kino tubebaza abasiraamu lwatwatandise eddwaliro ne tubasaba mwenna abasiraamu n'abatali basiraamu obuweereza butuuse wano kumpi mujje musobole okufuna obujjanjabi insha Allahu taala. Omumakula gandi abasiraamu bashabwa okulinda emico yaabo obutosha. Okushaba oku kwaheebwayo Sheikh Isa Musa aha kusaara kwa Eid okwabaha ishomero lya Nusrat Madrasat omuri Nyamutyo barambara erizooba. abuuka banga lyonna yekalagirwa okubeera nga yegendereza ensonga zizangeza talina kukola nsonga yonna olabika nga yegendereza okuba nno tunuulya abantu bakulu kibya mugamba ate omuvubuka yalimu essuubi ly'okuba nno atambuza olaba nti mu ddiini yaffe y'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kyafaayo kyabuvubuka kyatulaga twatukafi nolawuli okimanyi obulungi kyafaayo kitulaga kubeera nno omuvubuka oba omuvubuka afaayo okulaba nga akola ekyo ekimugasa mu ddiini ye nembeera ezisigadde zonna nebaza Allah yatusobozeseza nti misaala fenna nga tuli wamu ng'abasiraamu bannayuganda era batambulira awamu. Ensonga gyenkubiriza abasiraamu bonna gye bali mu ggwanga nti eggwanga muliraba nga bwetambula. Olwaleero waliwo ebyokulonda, waliwo ebyobululu, buli muntu waddembe okuyingirawo mu kulonda kuno okujja omusiraamu yenna oteekwa buteekwa okuweewaayo. Oba osobola kwesimbawo weesimbewo, ate oba tosobola kwesimbawo ogenda okuba akalulu olonde omuntu gw'oyagala anaatambuza eggwanga lino emyaka egijja 5 inshallah taala. Gashakwa Nagud Fatma hamwe na Ali Wazo. Murebi witu wa TV Sto Murungi ntukusima aho uri kutureberaho na kandi na no kutorana okureba TV West. Katwumuleho ntugaruka na makuru agandi. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Hangura school fees y'umwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba y'umwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Ekiro kisisire ki
Bireje Rosfomne Bakashashe Karonji Parasiya Rosspring Rosfom Ejini Bite Dokuro Busas Mukashesh Nikuko Masaji Ngomuchiro Chuna Werare nko mwerere n'umfaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwen Rosfom ensiye biroto birunji Nze musajja wamwe Stuart Kalisa director Mpenkoni Drink ne Mpenkoni Star Soap. Njoza yoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolola eggwanga Uganda n'amawanga agatwetolodde. Mbayoza yoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno. Era njoza yoza abakristo mwenna olw'okufuna Papa omujja Papa Leo ow'e14. Mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni Star Soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga. Mukama Katonda wange abawangaaze. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Noyenda kwishikiriza ekiroto cyawe ekyo kuhera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo ag'ebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwo mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abujwe n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyanyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mushanju ina note emwe 2-3-5-6 ninga notu mushanju ina 5-5-5 ninga notu mushanju ina not rukumi kuri mucho wararo tekatekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji
enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji ishaka wagura mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya warehouse ebintu byona no butandu bata. Manager ogito wagito ko kama tumuchidara kabataka jiremu MC takiziri DJ achumna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze zenyune byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Makuru ageshekeki district kadho wambara Sheikh Abdalla Mukwaya yashaba abasiramu okongera amani omukurwana sobworo makagabo. Sheikh Mukwaya yabayebembire okusara idi aha muzigito gwa Masjid Nur aho mu Rembo rwambara. Enkuyanje y'abasiramu erizoba nibo bakira kweshuka ha muzigito gwa Masjid Nur ogura kumanywa nka Madrasat Hamza okusara Eid al-Adha. Sheikh Abdalla Mukwaya or district kadho wambara nuwe yayebembera okusara kandi yayihanangiriza abasiramu okongera amani omukurwana sobworo. Allahu akbar. Allahu akbar. Chamanya bagambye tusanyuke usanide okusanyukira mbakutira bino wamange kisoka kutya Allah ekyo nabbi ekikutira bannabbi bonna bakikutira abagoberezi baabwe mutya Allah. Ekyokubiri naye nga bitakumwogezanga nti twagalane tewali agenda kutweyagalira kujja kufefeka. Ekyokusatu beera ng'omukono gwo gulina ekisumuluzo ekisumula ebirungi. Mukono gwo gusumulenga birungi, omukono gwo tegusumulanga bibi. Sheikh Mukwaya yayongera kushaba abasiramu okugira enkwatanisa nungi n'okwehayo ahari Allah omuzigito gwa Masjid Nur obwa hati gurya hakurundana sente zirukwingana miliyoni 28 zokumaririza ekyombeko ky'okushuburiramu ekirikwija kureetera omuzigito ogw'entasya. Zoba ni ide nkuru mbwenu mushemerera omunonga nyoga kansara Saidi byandara ahabupika harunako kandi mbwenu ni shaba buri omwe we nahori especially umusilamu namuna atari umusilamu riza n'ekiro kikuru enda kutwara omugishogo okusima abantu bona abasilamu n'abatari basilamu ba politicians abebembezi tumubunkereza abamama na mnoga abasilamu ayizoba nkeri no kwetwaza je. Omuganda abasiramu bashabwa okugira entwaza nungi n'okwehara ebikorwa ebirukuhemura ediini y'obusiramu ebyagambwa Uthman Kakembo owakorra okusara kwa Eid al-Adha aha muzigito gwarwo obuyenje erukushangwa muri Kachika Mbarra City North Division. Tubirenga tuliwayo eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abakyala Allah abeeranga abanukula n'abagamba nti qul naaru jahannama ashaddu harra mukyagamba nti musobola kwebikirira nti olw'okubamu ebbugumu lingi tubategeeza nti ebbugumu eri muyo jahannama omuliro jahannama ate guyina ebbugumu lisuse ku kimulowooza. Kembo yayongera yayihanangiriza abasiramu okwetaba mu by'obutegeki aha ndengo zoona hamwe na program za gavumenti kutari kwetaba mu muvyo ebitiine muhoho okusara oku habaho n'okushoroza sente ez'okuhunduuza omuzigito ogwo kandi habaho n'okushara ebinyamishwa. Twenga abasiramu ediini yitu neemerera aha nyomyo ey'okwegyesa obugumisiriza oba muri boro oba muri barwire oba muri ki deji yetangushi omu bintu byokukwatira n'akasente kakatanguhiye kokusaddaaka embuzi zazirya higuru konka ntumwebaza Allah kutuhereza
tukamusaddakira nitushaba era tuwongere nari mbakurisya kurukona ku kandi nindendeza ngo rizoba rw'ibihorere deni rero bwa nyuma imikore ndigera akora teho nayo tugume turahamwe kandi nkabikiriza twenda ntwikiriza different regions nari mu dini zitakushana konka tageti yitu twenda ranga witu n'umwe nde Edwin Ram na Elias Rutugusa. Enkuyanja y'abakristayo kuruga ombichuka bitali mwe na bimwe bayikire amukoro gwo kushorora ekanisa ya All Saints Rubindi. Ekanisa eji eyombekirwe sente ezirundinwe kuruga ombakristayo. okushorora ekanisa egi kwebembirwa omureberezi owa Ankole Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa kandi habireho n'emigenzo etari emwe n'emwe. Bishop Fred Sheldon Mwesigwa ureberezi wa katanu w'ubureberezi ebiro bitano okwa mukaaga 2025 omu izina lya tatetwe n'ery'omwana n'ery'omwoyo kwera. Amen. Bishop Sheldon nashaba bikiriza okufaha amagara gabo hamwe no kwekebeza endwara. Abashaho bari inyuma n'eija abo kubashukuza kona ngenda n'abashaho abo kubatera abantu bitu bakerere amagara kureba okugenderire abo kubakashana abantu bingi bababwire batakukimanyi okukyira munonga endwara erezi puresha na sukari amisho enjara yawe neha nenki ekyotiireho omutima munonga n'okunywa amarwa n'okwiba n'okugira ihari n'okubeerera abandi n'okunyaga eby'abandi aho imiire enjara ninkanyi. Abakristayo basimwa ahabwo kwehayo n'ebibiine byona okwombeka enju ya Ruhanga. Simo mureberezi okuja kutukora umukoro kugira ngo tusima munonga kugira ngo ekanisa yitu yakura yashororwa yatunga izina akakivu kabombeka sima umuzi wanje sima na ekanisa yona kusitaya kwavuga mwena kuzera cyakubaza. Omukoro ogu gwahikwaho myishengerokazi ahabwa Mbarara District. Twenda kusima Ruhanga ahabwizoberi kandi nintwara umugisha wo gusima abakristayo ba All Saints Church Rubindi ahabwa manu gona kubatire mukombekera mukama. Omugandi Papa Leo w'14 atorine Omunya-Uganda enzarwa ya Ngora omu matemba g'ihanga lya Uganda okuba Bishop omwihanga erya America. Otorinwe ni Monsignor Simon Peter Engrate ow'emyaka 54 y'obukuru kandi ogu atorinwe kuba Bishop ow'itware erya Huma Theodox ahatwire nakora nk'omushuganisa ow'emirimo ninga mwete Diocesan Administrator. Omurisa Simon Peter Engrate akazarwa omukwezi kwa munana 2008 omwaka ogwa 1971 omuri Ngora. It is difficult to put into words the depth of emotion I felt when I received the unexpected call from the Apostolic Nuncio, His Eminence Cardinal Christophe Pierre. Ogu akashomera muri St. Peter Minor Seminary omuri Soroti yija yayegita hari St. Peter College omuri Tororo. Omurisa Simon Peter Engrate yazambyafayo okuba Omunya-Uganda w'okubanza okuhinduka omurisa omuri America. Amakuraga gashakwa Abdukarim Sengendo na Edison Chinene. Abantu bashatu bazibirwe kweyandikisa okukwata ebendera ya NRM omubwa primaries abo kugira ngo bashangirwe batali ahankalala ningashi register. Okwihayo forms kwata ebendera ya NRM mu kalulu ka primary nikugumizamu ahabwa besimbera ahabwa MP meya na mukuru w'entebe ya katano. Izoba lyanyuma abazyo hariho abantu bashatu bazibirwe kwihayo empapura mwanyuma yo kushanga batari mu register ya NRM. First chest on 3 people, 2 ladies and 1 gentleman who belonged to the FDC and they had tried to sneak themselves here. One belonged to UPC, a lady of FDC and yes, 2 ladies of FDC and 1 man from Lango sub-region who is a UPC.
Dr. Tang ayihanangiriza bari kwehandikisa okweharisha bizona ezakubasa kushaza mu kwesimba kwabo. If you have your money and you think you are going to buy voters and we have evidence, we shall cancel your victory. The commission this time round looks and is firm and different in action. Hina bihire impapura kwesimba abituganireho nabo. Nisima mnonga ntine bwacyo. Habo ko urugendo rwanje rwono kwikana hindi okori hangari yanje ryona urugendo rwanje rukatandikira ibanda. Basically nkakore ibintu bingi. Biri musako z'abacara, sako zemnyeto. So ninyenda kora socio-economic transformation. Haroyogerwa rero nyina omuhimbo mwingi kandi ninsima mukama ruhanga habo kumpiki hari kinu obunsoboire kwija nkahayo okwegomba kwange kugenda kwatira NRM bendera obo ninyesimbaho nko mukurasi mu rukura turukuru ihanga hawakibanda eyamasirimuka hatutaye impapara kwehandikisa hine bintu bingi ebitube tukozere konka hine nebikiryo bimisho enjezi n'enteka ezitube twayemera kuhinga kushakira abantu ebitisigarire nko mizi ombyenguto enguto ya butarangu okwika masindi ejo ntuza kugisaba abo kubona wagiye shabiri kandi naza kwesimbaho omupate ya NRM kandi nyina masiko ngwabantu nibaza kunshagika nko kubatiye no banshagika kurango nabasa okuzombwe bembezo kujeshera kajaro mu parliament ndiyo ni maririza ekizimbe kitu cy'abacyara ekitwabe trainingiramo abakazi ebyemikono ebyemyoga kuba MP buri kashana mu nyenda kuba president buri biro bine byabyo kandi ni myaka nkagana mukaga chini y'imyaka mingi mweshi nakugira mwa ya Trump wakinana gacha kwa Jimmy Muhumuza bari mnonga Jimmy Muhumuza ntugumizamo na namakuru aba Bashir Farmers Foundation muri Kabohe bataya irembohe umuri umuchome cha Shema Prisons Nyakashambya umuri Shema Municipality kandi babaha ubuhwezi bw'ebyo kurya okugira ngo bundi nabo bakagashura ahizobe rya Idi Rwechi nakamanyiso ka rukundo no kushemerwa nabo abaryo mu nkomo mwe tabasiramu turagirwa hashaha ya Idi kwiza kuzaguza n'abantu bitwa aba barya so ntutera muranga abantu bona abo kubasa kwiza kugira ngo izo bankeri bize ba celebrating n'abantu ba prison abarokora Shema Prison Nyakashambya basima ba Bashir Farmers Foundation ahabwo kubijuka. We thank you Mr. Bashir for the contribution you always give us. Every big day we always receive something from you. To take this opportunity to thank so much Mwami Bashir and the Muslim community for always supporting the inmates of Shema Prison. Omuganda abasiramu mu ishaze ry'Igara East omu district ya Bushenyi bahirwe byo kusiburikiraho ahabwa idiyeri izoba kandi bihirwe yo munyishengero wishazeri Michael Mawanda Maranga tebwa kandi owijajwe chiro office ya Honorable Michael Mawanda MP w'Igara East nitwaro mu gisho gukereza ebintu ebirumushikari ebirumuceri ebirumbuto abasiramu ab'Igara East abatungire byo kusiburikiraho basimira umunyishengero wabo ahabwo kubijuka Honorable Michael Mawanda abokoreba ngo burijo imyaka 15 yasi yagwembezi burijo yese natwataraho omusiburuka na Idi Azha abasiramu bina amashomero make omu Igara East bine mu services inte ezikwetaga umukono gwego kukwataho ka fundraising n'ebindi byasaramu kuombekera emizigiti omyaka 15 giyafya omuzigiti gwa katano gwa rukombeka imbahiga abayokwe mutaka yetwara nk'abanaku ekirengeserize ohireho tuzo muryabo abari kushara gasha kwa Mike Twachire na Onesmus Ndyanabo mwebare mununga abanyamakuru bitu umurebe witu wa TV Sto Murunji tongera kusima aho rukuturebera kandi katugire ningashitamye ngwe bintu birimo bitambura kuronje turiyo mu makuru agacencwire kandi utwikirize tubase ku bantu humuraho ntugaruka na makuru agandi Katochi
erino bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa ha mutima byaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki erino bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki erine chama chayo muhuje katoki yerya mutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri in medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka kuli bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune maduka wonna ne mu supermarkets. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Singra pichi na ruhira Millennium Sako. Okusingira pichi noetengaka konji kamwe obori kubike mtwara 5 okumara mezi mushanjo otakazihireyo kandi abarasingura ebihembe binde birimente TV screens rugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanjo otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira Millennium Sako nganya kitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kabyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City utandikiraho kubika ibiri kukiraho tera noti mushanju noti hashatu n'itano ishanju na mnana shinana nemwe ninga noti mushanju mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda ruhira Millennium Sako banka yanje banka yawe amazina rwanyitaka Chabewini shahe tsindukanyahara mugomboro ya Kenshunga mu district ya Kiruhura nahereze natana ko ka branch ka business
kumukareba nashanga nyo mu remote area etana amashanyarazi so na decidinga gukora na free solar na mpereza system yabo niho fridge niho akatiri kanje so tinyine nshonga na free solar mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukiraho tera noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha abanyamarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushobozi n'uburambuzi ebirari na mushanju byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanju obwakogo omucyayikaceka yatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunywa no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju eshatu anane 5 noti 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura ekiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa Kangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Erizoba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebujumana oyizeze urukugomba ushaka ukutanga indwara zo mubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'ibabo kukundeka mwana wanje hata bakuguba mufti bakabita mushipa kimwe enganda zona zikazeranira hamwe kushara embazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ninga she avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona umuzeire ukayenzera umwana wawe yashemera muri Kampala ukayenzera umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana baryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa haruma ya Nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 hashatu ni 00 oba tuterera hari 0 mushanju mukagina anana munana shanju ni 5 School Pre-Primary and Primary learn to lead more. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara.
They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr., game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Wabula muntane. Bukolagana ne Harapa Travel Consultants. Gaba masanyu merere. Bakugobela ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai, nawalala. Bakola kubya passports, eya tickets, hotel bookings. Bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga. Balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 ne level 3. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja borukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninungi ahabwa bato n'abakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirruba habuzbumushaho. Gena Herbals ekayeme bazechishaka etine kabi otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakani kazapichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwi Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nko black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil, Total Lubricants, Oil za Petrol na Diesel, hamwe na Total Grease, UB Aero Batteries, omuhorosero na Riti, Comet Oil, omu half liter na liti 5, otebwa kumenya chika cha roller, chirakoza za spare za Bajaj Boxer, kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited, transport ne yabusha. Mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 abiri nkaga nibiri 18. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
tugumizamu n'agacencwere gitu twaza mu district ya Isingiro hariho abiciriza kuruga mu madini agandi abirukanjira umuzikiti gwa Kahirimbi omuri Isingiro kubakurisya kwika ali iti okwirukanjira kwaba muzigiti gwa Kahirimbi omuri Isingiro town council Isingiro north kandi abasalamu bayereka ngo muzigiti gwa bogu gwa marobwire gutari kurebeka je ecyarjiro n'ishemero ryabe ryo muzigiti go mushwekeki okugwa Lilian ruteraho yasobodo kubera nga tukwatirako nabera nga tukwatirako rwo kurongosa muzikiti guno awamu n'esomero okutwalira wamu n'abantu bonna mu mbere yo rwalero ekifo kino Kahirimbi efunye sanyu eryamaanyi omuzikiti gwitu tugune uzubuki yes uzu tingumanya ko gende bijangu nende kanungi sana ye ko wizo mwanya kandi tine musya omuchwekoma bukuba buramuona tusiba hamwe konka mwanya ogundu musya bona nye ninza kurona insawo ya simiti webare ngalo zamane wao ono mukisasiro owabari omujenyi mukuru Lilian Ruteraho yahiga basarama okushagika amashomero gabo kandi cyanshemeza munonga twena twaturya kuguboneza abo kuba ino kubube kutabonireke twasheramu kuboneza kandi cyanshemeza no kureba ngo amadini gona twena twayegita hamwe abakristayo abasiramu abakristo kureba ngo twena turiyo twata duteka itafari nango kuboneza aha muzikiti gwa Kahirimbi omugandi abasiramu bashaka kuguma mu dini yabo Allahu akbar okushaba kwahebwa Sheikh Saladdin Musi district kadhi wa Kamwenje main mosque omukusara kw'erizoba ngo yagala okweteekateeka obulungi mu nsi ne kuwoomere kibeere mu ng'ofaanana ng'omuntu omuki omugenyi omukulembeze w'eggwanga omwezi oguwedde abadde alambula Lwenzori region naye yatulambula yagenda tegakyali mawulire iza kusaba abasiraamu wabachenga barwanya omushasha bashabe biizinir rahman kugira ngo twayifowo munonga babija kutweraho obuganda bwaratwatiraho n'abaana barije kutwatiraho kugira ngo twamariza projekiti eki okusara kwabe bemezi bataro bamwe na bamwe nimbasima ehiturugire ehitwashikana ehiturukuze kandi ebyo byona omugabuzi kubikorwa higo yabisi ya district abithereza gashoka Ruth Nuwamanya na Anthony Twine bare munonga abashachi bitu tugumizamu na namakuru omu district ya Rukunjiri abasiramu bashabwa okora hamwe ahabwe ntunguka y'ecanga cyabo ebyagambo wabireho county sheikh wabikurungu Sheikh Muhammad Turiya Singura aha kusara idi aha muzigiti gwa Rukunjiri municipality hona abasiramu bashabwa misho kugiha ibintu byensi bakekwasa Allah bamwe mu basiramu basima Allah ahabo kushika hizoberi nigiti yokushara mwena gatugere mbabazi yatukiriza mu kimwe bisoro ngene tushemerirwe ahabwe mbabazi z'uruhanga yatugirire shemerirwe munonga kandi tinyenyenkane runakubwitu bw'abasiramu masha Allah kuremwa hizoberi ya adhuha umuganda abasiramu hachitebe chikuru cy'obusiramu bwa Bunyoro aha kashozo bw'icyo mu rurembo rwa Hoima bashabira umukama wa Bunyoro habwe imyaka 31 yo kujumura engoma eyarukoze kusiha 2011 kwezoko nabwo icyo butumo mukigaro kino ensonga enkuru muno tumaze kulora ruhanga ekiyatukoleire kandi tusabira obukama nicyo kulora tugamba mukama ruhanga ayeteireho obukama buno bwa Bunyoro kitara uwatufoire ensonga akasozi kanu hakikaro kinu
mukama ruhanga binde. Sheikh Musa Babanja omumbebembero obusiramu yashaba bino butikirizana okugarukana. Empagi zibayina nahabwe ekyo n'empagi ez'obukama zirina haroho akakulatu k'obunanu, haroho okwiri, haroho katiikiro, haroho n'omutalindwa. Abantu abanabo nkubateerera bakwatane babe hamu. Sheikh Sufyan Obaguma owayebembera mu kutuba yahiga eminyeto okwinegeza edini y'obusiramu. Abakazi baitabe mukurora obusiramu kuragira nti bayina obugabe bwabo kuba nibahebwa. Abantu bayingi muno abasaija abanyine kati bakyatwala kujunanizibwa bwabo okusanga omusajja takufaayo oniko okusanga abakazi abo bali mu butale bagenda mu motoka bakusoloza sente kurolera family baitu bayiro Allahu tabaraka wa taala buli bujunanizibwa bw'omusajja wena okuba narolera family yaye. Kandi tukamanyira biro bino atuletera abaheru no batwala empeera usanga ati abatake biro bino no bakutuherezaga ebisoro bitukusala kandi murundi guno akomeza kutuhereza ente bitano zo tukujja kuba ntusala akiro kino ekikulu. Ekiro kya Eid al-Adha nikijaguzibwa buri mwaka kwijuka kwehayo kwa ishenkuru w'abikiriza Ibrahimu buyabire naza kuhonga omwana we Isaka akabonekerwa entama eyi yakozere nk'ekitambo. Gasha kwa Dan Basibye na Ambrose Nwagaba Katoto. Mwebare munonga abanyamakuru bitu amurebi witu wa TV Sto murunji tukusima twatandikira kandi abwo nugo makuru agutwabasa kusyaho ahabwicireti kandi wabanaga kusyaho nde Elias Ritugusa na Nagudi Fatuma Idum Baraka.